mau lain blok. Nata dan lu ahne ki rangba jangka seng PPP jong central body kidan lu jong keme kidan lu ki para betrelan jong PPP lah apoka central body ba tunjo ira mau lain circle kidan lu banteng sno baru ye ki rangba snong ki bodan nangka kami nagi snong fair du mau lain tong dorba labi secretary ki priang sno baru ora ko ye ki secretary gino ye kitam jong kamu jong जो पेशेंट समला जो कम स्नो मंगला जो फेयर जो पेशेंट समभाग उनका कोर्ट या किन्हों के काम जो स्पोर्ट्स क्लब की बदन उनका सेंग जो फेयर किन्हों रुपये हम के कसी के दे नमंता की बेनिफिशियरी और भी किलों में और भी किलों का कि बड़े थुप बखने का थुप जो के SRWP के सीम को बनी को उनका 8,000 अप्लाई और भी और पेशेंट कौन जैसे ये पन्मा उनका सीम लायो उन पेशेंट ही dan mengasum kulit hendai kan berangan ke por ya baru ki bedan lang ne ke pelaj por ya kemenol lang ke por kadang pengyai ke bakal ke por kan ke jing ke ku pi we amen Kedai Shiboni pi Vice President jaga Seng DPP Mawla Circle belai itu jikrian priang sebahan am raji baro ke bedan dipoi hakene ka program lemba jaga ni ka sejak ke bamta jadi ni kepor in ya chitman ibide nang tak ni program idon hamni ekwe ihnong roa kiba pa hakleng jong ni ka maulai ko jong ni shabaru ba naga group jong da h marbanya tikum tang terpar iki do slow haban a ekwe ke jirwa ka ba mki kila pen track na ibide ta na batang ni kasi ka sisa chikma check Setiap kembali figuro ni dapat jingmen bandan hani di idan di jingrai atletli betul semua ipi kini jingrai beningkong kerteng kumukling kini jingrai bagi bu kerpang na perok kibri kebetrish tam ha bun kiliang di kerteng jingrai di kumukling
ban mare manio ka cingjo tu geriat lagi beniat bapen elak karniu syakliar jong ulung ban boy tu mi no tho ching e ching tin ju happy ken sawan ching kren ban nyo ben ru ken nang yai ban pat nak cha du du ini dei tang ching tin ju hen rai pi pa tu her a tu her kum mu khi xa xuân rèn về a tu về kum ca lê atur klem ti tu syai atu syai kum ki klun habis ternai aku hukum bukli syasun beneng dari lewat randin turbeklem artatin damen simasyen rang yakun selabut selabor lakasat lakapom ringkat buram akor ken mau hilong hinong jo ching en ching tin ju haki ken sawan ching kren ban yo ben ru ken nang yai ban pat nyot cha du du kini dei tang ching tin ju hen rai pi pan tu her aku her hukum bukli sya sun breng be aku be hukum kale atur klem ti Play shibun ya iba Echmar banjang ringkat ba kenhun ke play ayat ke jingruai ke sultanan syai kum ki klur her kum clean ke bapan ke mau ini bangin long kita ke bateng shan kum ki klur haset benang batengin her kum clean ke balapan her kham jarang kham jinga ya kini ke por ke baman tapan in yo saya ke jingkren na i MP Badan Burom jangi Dr. Ricky AJ Singkon bala pelaj ke por ke bakordor Bagi orang dekat bagi hakan di kasih tu pemerintah. Jakun tangan kat ipi saya buatin ayah ketika jingkran kalau kat hak ada buatkan ketika si pemerintah. Agawan ingkong namla klem na penpau kajing semongo ublay traitan rat ublari ublas sumari ni aruk kenika klemat jong kenika por tam ni kajing yat dan ti jong ikun kapati kabrang lais nam duna kapati kablami
Daga jing trang, jing amnut, ya kapan le nagamanta kala syai kala shisgi. Kapati kabadon harkai ya kata jing ijngai, ya kapan pen empat, pan bahapat, pan keladur. Kure shibun ki pat ba bae, jong dan maulai konstituensi, ki wedon hagani kapor, hagani kalumpung, rengkat bat ki mangelam juga VPP, bat kumjo lu ki nongtre jong ketnat sarkar ki bedon hagni kapor ya gabangin ya sekilan ya kani kasgi akaba MLA jong pi in penbana paitba ya gada skim ya gabara sedang nadu usnam kat kendai spak kendai puwe gaban long bejing kerku ya ki konstituensi ke bahapo ke jingpet jingkmi jong UMLA bat mengesong hangni ngaperkat ya menta UMLA yo aga chisnam arklur siteng lani arhajar sanspa arspa sanpola Adding multiply a system, Rupo into 2.5, kamat kat sanspa lat aga system, nagamanta kin Rupo League constituency. Arangkat bat laingot KMP, giving yo sanklor aga system, kamat abay kainlang, siajam ruspa sampolak, kapisa, kapaday nagamanta upay ba. Ayang hangni kerpat pernah tentu kum kinong mikmat lani kum ki syakri ki jong pai ba joge de kenrat ki ba mapi ki kenrat pelajit yangi rupo mat armut bagi way kalau indirect i MP juga Raja Sabha perkat katnu kalau ka jingkar khupi ya ke state ka jongi nada kata pisau baro kalet syagita kibari hok banyo karba kita kibai yo biang ya karu kipandon kam hok kata nganget nginom long ke state kumni ku mangilon agi babon ki benta nganget scam bat kerman scam bakini ki long ki jing sedang jong ki batama kaban yarap ya kaban kenti pat ya ni ka ri ka ba it ka jongi ya ni ka jat pun riu tip play bandra ika segi kerdan bahalor bat kam shalor kermen scam nangni syakmat minyo i shisha ya gari ba ka jat penriu jongi lading pendon kam hok ban sam hok ban pendon kam hok bat kita ba piang ru ken le hok anget scam minyo i ya kani gari ga jongi shisha ka jingkermen ka lawai to pranai khobre shibun ba brai ya kani ka minta ke bapin sale pan sami di skim bat kermen skem kana long shisha ka jingkar khu paru blay hiru on kar khu yeki ek baro ke bin pandap agni skim tangki ni kentin khobre shejamo Oleh sebab bisa yeki tu ki kentin tiba bila pesno prenjongi kalau di kentin di belengkat dari long kentin tiba shock sebai tiba dalam lagador Singapore idon hangni yai presiden barang ba jangka parti DPP ba adan mela basai mai ibalang ro kaju opor ya mali apa nongkrem constituency ni priang sno bahai i nang tagi jumlan i jong i kapor ba koridor panjang don rekat lam lagi ku ki pai ba na maula te kham tam na kalian jani kwa i ya kaban ai ru ya jingkren shikentin arkentin jingkren balangkat hagi bidai na banta kani ka program itu ka sejak ka tentang kepal i dan semua har ai jingkren daga program i ba idi ibong general secretary jaga parti ke juga yang ni po mulai constituency ba Bright Starwell Malbenen belum Emily i Dr. Karachen i belum vice president jaga parti Dr. Ricky Ejisinkan
Iblong General Secretary juga parti but aga juga por MP bagi pat legit naga Shillong Parliamentary Constituency ba Adelbert Nongrum MLA jangka North Shillong i Dr. AP Surani Blong Wei neki Nongilam juga parti nambat ki Wei pat ki Nongilam ki babon ki beden ringkat hagan ke por naga boborom mi Nongilam juga Shillong ki alat ingi bengin penonton mi ke Jaka aga bangin lum bangin lang ya ki nong song Shillong jong ke Shillong Molai naga boborom ru ipi kiri romba kibangala bani nangni kebidan ringkat bani kinoilam senong kinoilam balang kebidan ringkat kilong kemi kilong kepa lembat ki reupat baro kebidan ringkat bani ini kalau kesni kebamangi kum kinoilam jong ke Voice of the People Party ngiwan bani sakhi ya kani ka por kabalabu Ahmad Jongpi bagata kalong ka jingplat patba ya ka MLA scheme Kalong ru ka jingkwak ka jungi, kung magila keren hagrinsan yalap election, kung magila penpau, baga Voice of the People Party, kan pinslur, ya borok kinong mikmat ka jungi, bagi dia penpenan kam, ya ka jing pentray kam, ya kani ka MLA scheme, ka bangila jutif kum ka SRWP, ka ISYDP, IACDP, DTFM, kibaga syong haka bor ka jung MLA kum nuban penmang, ya kita ki scheme ki prepare bat ban le ru ya kata habashai te pin sayo snow ya ki penpana na galeng jong MLA jong molai kumno bala penmang ya kita ki scheme ki prepare ki nong song jong snong molai na kata ka arspa sampolak lingba ka SRWP Special Rural Works Program lailak lingba ka ISYDP Intensive Sports Youth Development Program Arlak Shiteng limbaga DTFM Development of Traditional Folk Music Arlak Shiteng limbaga ISCDP Intensive Art Culture Development Program Kini kilo ki scheme ki balamang ye ki pat ba nong song snong haman la koi pokoi constituency Kani ka MLA scheme kamdei ka nong mei nong pa jong MLA kamdei ka nong tinti ke jong MLA umdon hot bandon benta I eru emi gani MLA di ban ai nut gani baro si pat ba Engi kwa ban penshai hepring jong pi Bagani kadai ka thong bat ka jingkwa ka jong ka Voice of the People Party. Habashai. Ban penpau pai ba kumnu. Ban pentrikam. Ya kani ka MLA scheme. Tingiwan kum kinongilam. Daga mensiam ka basu kmen. Batu daga mensiam ka basu sorong. Bagi tegi MLA gijungi. Kila pendap hok. Ya kai ka baka party kala patha iki. Ka party kala ada ka jingtho. Saboro ki MLA. Baga jing pentrikam ya ka MLA scheme ka dei banlong habashai nginum laban compromise nagaleng kajungi kum ko party hoy kamdei tang ka MLA scheme ka bangi ngindilum bania lang hangi kanu kata ka MLA scheme ka laban pendap ye ka jingal kam tam ye ka snong molai ka bala he ka ba kinong tebut kila buon mara ka jing bishar ka jing teng kamdon ka kom bha ka ba biang kat kum ka jingdon pa jong ki constituency Kidon ki constituency Shillong, kibayo markat ju kumbayo ki constituency Shillong pendom. La pipai si jingdon kam, la pipai si jingbun briu, lese la don kam haga jisha ban pembet temai. Den rei kat kabang ila ban yo naga sorkar. In wan ra supat bang kumbagalong. Tingai ba habang iwan hangni, ombaro ki bawan hangni ki ba lese bala ban yo benta naga taga MLA scheme. Ni juang ni ka MLA scheme ka scheme baduk mo. Banirap ki briu ki bakerdo ki badan prenga jinge nagaleng ga janga hakini ki shipot li kisnam ringkat pakani ka snam gabladat aju penmang yeng beduk ye ki briu ling pakani ka MLA scheme aju penmang bakini oban marmot ye long sem aju penmang bakini oban ya pentulun ki kam lakalong haka rap lani haki kam ki barit ki baki ki trai bat ni juang ka scheme beduk tenga termau haka snam ga baningkong ga baar hadin berlayak ke jing sam scheme don kinong kersan ke janga ki bon ban ye kendo yenga Yo iba nampak yo scheme tangaro. La asnya mentah nampak yo. Mau kanai ke day scheme beduk. Hei pila harus pak pikwa benduk. Oh yang hei dalam mentah tak keren. Dan pikwa benduk tak kasih apa. Amar ni ong kani ke scheme beduk. Kemudian ibam dan yeng ipersang ban mang lingba kani bagi yo ban yesna. Bat bagi hajar lagi long yeng kila yo ban yesna lingba kani ke scheme. Tinggi kuaru bahabangi pelat yang kani ke scheme. Namar habai puli kot kubor diberi keren ni ke jing ai jung MLA wai kata MLA wai kata agi si shau MLA us penmang kali ka hok jopi ki pai ba
Kalau nggak betul kami kipai pak bagi tip bagi yo nang no kiri bentip ya ketemu bat ketenrai. Mendai bersyukuran apa yo? Ngingiwan ya tu ya pi kani kadai belamang dekat sorkar lembaga SRWP begini skim. Tanggani ke bangila banterwa sepi. Tenang kita lah dadan menu ba ai ki jirap sekipat ba. Ngi bentip nang no ketemu kami. Ba kadai belong du dekat besai. Menta pitip baga sorkar kamang arkulu siteng. Bat kita ki skim ki babon ki bangil pensau kadai kepor ka pemerintah. Tenang kita ngi snow kemen bade don ringkat batpi. But ni simru ini ke kabu kum kinongelam juga Voice of the People Party. Mana ikut lagi kerpang. Ya fikir pat bak nong song jogo snong mulai. Kita ai ke jikasan ke climb hayangi kum ke Voice of the People Party. Naru ke MLA election, one ke MP election. Ngelayo adu lai power hajar, kat lai vote na mulai constituency. Kalau ke jikasan ke climb, kalau ke jikasan ke MNC. Mana bengi kenlot ki vote barok ki persyak ringkat bau nota. Ngirang tam sa arhui hajar san sepak from Depura. Hang ni apok mulai lembat kiwei ki constituency ki babon. Ngai kini kalau gajing sedang, jong gajing at linti bangin yu gajing kelak. Kabanwan, hagani kabi et kajui. Kaya meni skim kalau tang sibenta ban pin i syaka pertai bat seginong sung. Ya gajing penan kam hok kajong kita ki MLA jong Voice of the People Party. Mereka kambiang bangin syukut tang ke MLA skim. Kan no kelak ban pendap ban penbiang. Mereka don kampat. Kasno mulai ka don kam. Iki weipat ki jimentoy, ki kampenroy. Bat kum ta ter. Dei nomor tarau ni don kam. Banyo ya kata ka jingkersan ka baklan, jiki pai ba. Habangi persang ban yai, hagan ni galinti. Ka bet ka basai. Nomor tu magi laong maka tma ka jingi ka dei. Persha e ka bansap. Persha e ka jingi abor. Persha e ka jingi siliang. Bat kum magi i mentangi i, ya ka jinglong ka jingman. Kaji pentolon ni kikam hagani ke jelaju kabam itnak su kala jur kani ka kompet sliang khmat badon haga bor tang bat ki para ki bedon berikat bat ki kalong ge ke ba kita ki bedon haga bor tim salia su ni kata ka political arrogance ka jing snow crowd ke juga ki bedon haga bor tim salia su ban le ke kikam ki belong persya e ka bit ka biang jo pat ba ini community bong patba nang ni sebab unang syai unang snutu unang ai ka jingker syani ni aringkat ki jingduai di jempi ngi ngilang ban yang scam ban pentolon ni kikam kom bangila clay show patba tengah kitbok ya pi barok kinong song jong snong molai tapi yo e ka met ka pat ka bakot ka bakya ban nganget bafin ai ka jingker syan pinang ai men sim ya unu MLA ji ubal persang banyak ka ni galinti kom bangila keren hak ki patba hakipor bangiwan banpan ya gajing persang gajapi tu bleu kurkui pi baro bleu nang edon ringkat aga jingat lenti bleu hiun play galat kalenti nam tajung iwei tuei bagila sisa ban penkeladur ya gani gabi kabe ed gaji ban penkeladur ya gani ka snong ka thau gaji ban sandur thumai ya gani ka snong ka thau bat ka jat riu hangi ka politics kam dai tang ka baile election ka politics hangi kam dai taman job MLA ni ban job MDC taman susam scheme Ringi smokia ya ga jinglong jong ga jat riu. Kabla hiar dor. Ni ya ga jing jelai jigi kam sniu. Ni ga jing jot jigi kon sama. Ni kwa ban mi shagani kabenta ban teipat ya gi rempei. Ban teipat ya gi snong gi thau. Ban teipat ya gri ba ya ga jat riu. Ni don kam ba ki pat ba kin smutu. Ya ga ta ka thong ka ba mangi kum gi ngalam gi don. Ha ga jing ya inti gi jing ban thau tu mai biang ya ga jat riu sai shi sempat. Ublin ku kui pi baro koblishbo. Lesibon piba yang itu kentir di kapila ai pio jongi kini kapor ke pemerintah. Oh, kapila pentimau o MLA kini ke skim kamdai ke jong usmet dan detan no pemerintah dan bangsa sengi ki pai ba baro ke pihak menyo. Kini kapor ngin yo pat ya tajing pen bana ban pelai ya kani ka MLA skim jong islam arjar arpelai arsau. Yang seukuran sih ada ya, baru kita nak ni kelompong di akui nanti ke bakung kata, akad akan dikapor kelompok MLA jaga mulai konstitusi jani, ba Bright Sarwell marbenyang, ban semua bah ban wan cemat, nak bentaran ai, yang kecil penbenah, nak ban pelai dulu dengan ni skim, kunjung dulu ban ai yang kecil keren.
Kemu kadam ni kong na subri try keran ulah kerku ya kajim ke jonga ba kajim ke jong pilang barok ni ko komentar. Oh ngai ru kajim kublai angi por yai MP bi jungi don dekat dan bagi ni por komentar Dr. Ricky H. Singkon balapat ya por ko koridor ke jungi ngai kajim kublai yai Presiden Rangba jungi iba Aden Miller Saimat Ibalang ramli jangka nongkrem konsensi berang depan ai ya kajing keren lingkot ni por komta ngai kajing kublai ya i ba ada dot nongrum Emily nanti napo not shalom berang dekat bagi ni por balak ya por kajing ngai kajing kublai ya i Dr. Kara Chen ibalang Vice President jangka Voice of the People Party ngai kajing kublai ya ba Grosper dan Tiang ibalang Treasurer John for Voice of the People Party. Ngai kublai kelum nang ya baro, saya kasih dia kepo larang sim kerteng iki walang suye, larang sim kerteng ai kublai kelum nang ya baro. Ki nongket kami jangka State Executive Committee jangka Voice of the People Party, bat ki nongelang kamtam. Nang ni dapat mulai nak circle kejongi ke VP mulai circle berkuncuru naik unit ki papir. Kemudian apa urusan jangka mulai konferensi kublai sibun nak datang kilang baru ngai ke jung kublai ni por ning konge nak tahu pai bak nang senong jangka senong mulai lem dadai nak ke stan lem dadai nak ke i ke jung pai bak nang senong jangka senong mulai le singin wedan hari por kumni komagidan nata ngai ke jung kublai nak tahu jang pi kinong senong jangka senong mulai konferensi baru koi berkamtam nak kata jampi, ipai bang agriye, ibadan berkat angin por kawamta, hoi dan aten jampi, ibawan kum si benta, nak kita iban yo benta, lalu kita iban ki beneficiaries, iban yo benta, nak ini skim kawat serta kelamang, lingba jong UMLA, kublai nak kata jampi, berkam tabru angin por, idon ru kinong penyak senong, lalu kirang bak senong, ki sekretari senong, ki nongelang hai pisang samna batumta terden ngai kublai na benta jompi ya ke siklat ya ke por ke bakodor ke jompi ngai ke kublai ni por ke banta ya ki press baki media orang dekat pangini ke por bertempur ya ke kubur lingba ke jinglang ha ke siteng sni ke banta ngai ke kublai na benta ibana jamil ibana ke por pak iba jarak na benta jonga ha ke baki ke saung kumbang yang snow angin por kabamenta. Hoi, yang nak klet kamtame ningkom yang beri terakhir. Ubeladon dekat batna, ubeladon dekat batki. Hoi, nasuk menurut ni por. Baiklah, banyak cepat jongki. Nama daily bakari kerinsan tada pikir mau. Haswa jaka election Emily. Layo jaka ban keren. Kumway ni kikertom. Agak ke common platform kalau pelong limba kasnong mulai nomlu. Layo banyak nang ni, bangang kuat ban penkenal. Om ni tang tu kopor, kabang yang kabang keren. Andre kirensan yang election di sana. Nak kawai ke cakas kawai pat, nak kawai ke senong sekawai pat. Ngaju keren ye kini kikentin. Bangang penkenal ni kopor kat joki pat. Kabang om hak tu kopor. Om kiren tang artli kike. Nak kalian ke sana, ban kalian ke Voice of the People Party. Abang iwan sekolah jom pai ba, binatang arti kike. Ibang inuot ban kular hakmat jom pi pai ba. Yang pai ba jiet penkopor, yang penkopor, yang Voice of the People Party. Nama kalian kata ni don arti kike. Ibang inuot ban kular hakmat jom pi. Bakata galong, balada tidak ibet ini. Ban pelong kita kinong tawai ke jom pi, ki Emily ke jom pi. Kabaningkong galong, kum u legislator. Kenal, apa kenal yang selesai? UMLA, Member of the Legislative Assembly, untuk khot job yang darbar Taiwan. Kamran kebanyakan tu, abang ijiat, ya UMLA juni, lalu UMP juni. Kalau punya sah, nak kata jingek kejonga berkejongpi, hangtai hapo yang darbar Taiwan, lalu wat, bandara ikejingek kejong paipa, hakmat job sorkan. Kata kadai, kamram kebanyakan bat kabahmat kajong UMLA lani utang unang Taiwan. Bagi orang tu kupor apa? Lapi pengkop hangi yang kabur. Ngin pendat hok yang tak kamram kabah pila bensyat hangi.
But pai ba na kalian jong voice of the people party. Na kalian ka jong ki Emily. Samut jong voice of the people party. Iplai pai ba kuno gira ikimat ki issue. Ki jong pai ba ban kren la kalong ing dorbar Thawan lani Sabah jong di dorbar Thawan. Bat ni so komen bagi so dan bok ru ani upor ka manta. Ho isdang ka jia na tiga jong ni. Samut ki Emily. Ring ba ka jong shan jong pai ba. Keleng kabri unyo kren. Bila yo ban say you MP na ka voice of the people party. Ban so komen pai ba ni upor ka manta. Bawat bila don you MP uban kren na kata jonga ba jongpi hangte hapo ka parlimen. Ni so komen kata kali ka baningkong. Kawai ni kijikular ko ngido ban kular bang iwan khat jong pai ba. Bar ka ba ar pai ba. Kali kan ni ka bang idon na kani upor ka manta ban saki. Bagi la ong khat jongpi pai ba. Na kalian jonga voice of the people party. Ngilaong ini kowe. Lala pijiat jangan. Lala pijiat ke voice of the people party. Ke ke bade ke jong pai ba. Kan de ke jong pai ba. Waktam sinayan. Nginom sim. Na kata ka bha ka balamang na kata upai ba. Ke voice of the people party ke dan hang ni. Ban pensai, ban pensat na kata jong pi upai ba lang jong mulai. Ban ngeskem. Limbang for voice of the people party kan ai ru ke jishan yo pai ba nang so senong ha keleng jong ke jela ke jonga ba ke jompi bat pai ba akan mau sa ba ka party ka pha ya ke city sabaro ki Emily da ka ba ai ya ko warning ya wei pu wei Emily ba wei pu wei Emily jong voice of the people party ude ban sam hok ya ka scheme ya ka bha ke jong upai ba Sispa nak sispa kepada kita upai ba kandai kita upai ba bak dong kamru bansam ya kan habashit habashai bang aku aru ni upor ke mata pai ba banong kat jompi memang lai ha ke jia nanti ke jonga ha ke senam nak upor ke lalet no bon na prem jongi ngem ju plek jimot bak bon sim ngem ju klim ha bau amali uai ya ke jingarap syafi ipai ba bon sing ngim jukeli abang iyo itu sigarak na uemeli ngim jukeli la kalong lemba katar lemba kedudu ke bau uemeli uai ngim jukan mau ngim jukeli uemeli hatu apa pi ai ngai gani katiar kat lu kitiet ya gani katiar kerpat ya pi pai ba long ki bastat nang ni sismat datip namar bon sing kalau ke jiksim kabu hang hukum kita ki bentaru nah kalian juga voice of the people party ban na kalian ga jonga ko mo Emily jompi pai ba dan pendapok ya ka kamram ba kani kani gapor ka ba ko we na kijin kular ka ba ni kular hapor to election kalong ban samhok ya ka ba ka jom pai ba kumba ka dei sispa na ka sispa te kani kani gapor ba na so ban ai kublai ya ki pai ba nang so snong jom snong mola lem da dei da ka jikiet ke jompi lem da dei da ka jing sene ka jompi Anam yo ikan ikalat da kan ikabu ban sakri upat ba da kalenti ke bapet da kalenti ke basai ba da kalenti kumba ngidi bande na so nai kublai pat ba na kan ta jompi kublai sibun ba ka poi ka por ka bakum kani ba ngayo ban yang pat jompi ni por ka bamta ban pendek ya ka bha ban sam ya ka bha ba ka sarkar ka lamang na ka ta jompi upat ba limba jomo emeli kemau ko melaong presiden Ramabi kane kamlei ka pisah ka jonga kamlei ka pisah ka jonga andai ka dei ka ba ka sarkar ka lamang kane ka jompi pada ka kamram ka juli kalong ban pen poi hok syakta ki badei hok ban yo ya kane ka ba ka sarkar ka lamang na so ai khulei na kata jompi UAP ba kum juru pat oi kum ba kalong mo kani ka scheme umdai bang isam sisen san senen isam ka sarkar kamang manlaw senen o de si don na tren jompi ka snong mulai ka bahe ka bayar mo ka bahe ka bayar nunna banyarap lut ya baro lai na kalian ka jonga ban na kalian ka voice of the people party ni persyang ban penpoi ya ka jingirap sa kita ki badong kam isdang nangtan ban penpoi ya ka jingirap sa kita ki badong kam Andai ngong don ki banyo ka bha mentau senen lewat kuslai don ki wei ki bamyo mentau senen andai pensiyo pada kesen ka baan tapi myo senen ka bar myo senen ka balai ka basau bat ka basan
Kata kali, kajing penkre Nagalian mencoba Voice of the People Party, Nagalian kejonga. Bangga sobrang kubeli sibun, bangga iskem, mau ngai igi ski, oh don sibun kijing keren, mau haji sangan kuat, dengan kuat lamban. Nama don sibun kijing keren, igi ski, mau yang ojak sei, om sam don lagi orang lak bang, don kita media yang orang lak bang, wemeli pakai yang kejongu, dengan susah. Nama maaf ya kapur kebukum kini, mau lagi banyak keren. Kau makaran kiwe, yang bagi lak pakai kubur berkot kanan, makaran ini kiwa, musong nomrem, Negara ini kapur, orang ini pada, mau kerja ini kapur. Nagalian kejongan Voice of the People Party, kani kabah kajong kadon nak tijongan, bak nanti berang kani kapur kabah mentah, kabah kajong pada bak sor ka kelamang, limba jong meli, kadon hangni, bak kumnungi penokam, dari kata. Kabang ikwa dan tendra hakabat jompi hangni kapur kabamenta. Hoi na kabanta kajing bam jo kapur, mo lese nanoma aban puli kamtam ya kita ki individual beneficiaries. Nanoma aban puli nama kidon kumba pras pa ngut. Mo ki bang labha nantan ki individual beneficiaries ki ban yoknom lingba kaneka SRWP kabaka sorkar kalamang. Masukwa aban puli ya kan. Kumnu ke proposal ke bangla pak so ke government bat ke bangka government ru kalau approve kat kum ke jimpa ke proposal nagalian ke jonga ke beringkong construction of 50 number of low cost house mau ke jing sna ya ki yin ki baduk kumba san po tuli ki yin ki baduk hakador nyup san hajar kowe aspa menong kat kat kum ke guidelines jong ke SRWP mlak pentam ya ke nyup san hajar. Di nama kata nila bu nyo pesan hajar kawai kiyeng san putli ilong yeng ki beduk bat kapoi syakalai nyo lang san po hajar maka pingken bat kwa mo yo don jingduna sibit yo don baja kisi ong mo sitika runja yo sibit kaja soba di song tu sakhen kabet na kambet kaja na kamja kajingken kajungi. Construction of 50 number of low cost house kiyeng baduk san putli hakador nyo pesan hajar kawai kapoi lai nyo lang san po hajar kabaan renovation upgradation of 150 number of houses kata kamut ban maramut ya kiyeng kiba lajot lapra bat ya kani lamang kumba sispa san putli kilong yeng hakador arpusan hajar marway bat kapoi sakalai nyo lang sanpo hajar, lai penyolang sanpo hajar. Nangka, kabalai provide assistance to 500 number of farmers, laborers, small scale traders tak kiwepan. Haka pisah kaba sipo hajar marwe. Kabamut ban ai jingeram financial assistance, no? Kata kalong ki nongrep kinong trebla, ki misteri, mo, ki bateri, ki babun ki kam, lani ki badi jindi, ki badi dukan ibarit, ban aji gerap, ban jadan bentalang, lingba kani ke SRWP, ban yarap, hakikam bijongki, ban lamang nak benta sanut, bat hakador sipo hajar, san spat nut, hakador sipo hajar maroi, bat kani kapoi sanpo lak tingkah. Ban nalo kata rupat, amar kajing kendu zona kibri bakiwan mo kidan kibri kiwan ni kendu ingat yang bak to sa aji ngeram kayin ke zona kamnom su kalau apai ke tenum mo kan apa mulai kibra ka tin ke tenum te nam de nama kata daw ngalamang kumba sispa kilong yin kibanyo hagri bak kari ka CGI shi bat hakador kumba pra lak tingkah ya kani lamang mo ban ai ya kisi CGI sheet sa kisi spa di kilongyim hakador pralak tingkah bat kabasan kawai ban ai ya kajirap tingba ka ambulance sa kawai ka seng bakata kalong ka Mawai Association for Welfare Livelihood Accessibility and Inclusiveness ya kanika ambulance kaban ai kajisakri ikipat ba kibawan na kalongyim ase ibaduk mana ke jisakri hake jokam joki lingba kani keseng balamang ye gani hakador nyolak tingkah bat kabang riu bagani pak kani
construction of orphanage house kayeng nam taki kun sweat kemudian nanti apa mau seknam balamang ini hagador san lak tingkah nang tak new construction of building for New Life De-Addiction Center at Umshing Maukodro. Kani pat an ai jingra ya kani ka New Life De-Addiction Center kabayarat na kamta ki bangop hagi jingdi penbuan. Bada kani lamang sanlak tingkah. Nanta kabapra construction of computer room at Nongkwar Presbyterian Secondary School hangte ko mulai Nongkwar Block 10. Bada kani lamang hakador sanlak tingkah. Nanta kabakhandai construction of school front yard ground with PCC work at St. Francis GRCC Higher Secondary School, Maulai Kentan Masar, baik ini kelamang hagador Lailak Prapo Hajar. Mana aja ngerap, nama tak school St. Francis GRCC Higher Secondary School kemudian Hapo Maulai Kentan Masar, nak kata penbahan, ya Kamadan School kejongki. Nang tak kabashipo construction dari installation of solar lights including fitting at Sacred Heart Girls High Secondary School Maulai Putmuri bagi kini lamang haga dor ma khandai arpo hajar bat kabakhatwe purchase of furnitures for Umsau Maujendrong SSA UP School bagi kata lamang haga dor nyo pesan hajar banyarat bantiet penbahan yaki ben yaki duli yaki dulu kibari ki furniture angti ko school Umsau Maujendrong SSA UP School nang tahu bakhaan kani hakaju hikorkom purchase of furnitures for Christchurch Morning School balik kita lamang hakador nyo pesan hajar nang tahu bakhatlah purchase of smart board projector and laptop computer for Maulai Christian Knight Secondary School kaya po Maulai Yorhab kaya kayo lamang hakador Lailak tingkah nanta kabakhatsa purchase of furnitures for Bay Academy School at Laddo kaniru hari bantiet iki ben kiduli kijulkam jong school bari kaniru lamang hakador nyo pesan hajar nanta ipoiru hari ba kijirap kebangi lamang namata kani kadang dehi namta ka school mo kabakhatsan renovation of Jatang Upper Primary School building at Jatang mau seknam bagi kali lamang hagador arlak tingkah dan penbah ia ketika school kepada jot kepada pay nangta kabakhan riu provide assistance to Hill Farmers Union Maulai Circle for construction of CC footpath bagi kali lamang hagador silak tingkah dan ajingerap ia kali kaseng jadi nomret kepada po Maulai dan sena ia kalenti ya kejoki dan poi syakoi ke processing unit kepada nanti apo Maulai Motor. Nanta kabakhat new purchase of sports materials for Maulai Sports Club. Baik kini lamang hagador silak tingkah. Nanta kabakhat pra purchase of sports material for Motor Sports Club. Baik kini lamang hagador santusan hajar. Nanta kabakhat kendai purchase of sports materials for Non-Prim Cricket Club at rupees 50,000 hagador sanpo hajar nanta purchase of sport materials nangkata Kashlan School of Martial Arts baik kali lamang sanpo hajar nanta purchase of sport materials for Young Talent Badminton Club baik kali lamang hagador sanpo hajar tingkah nanta purchase of sports materials for Green Heart Boxing Club baik kali lamang hagador sanpo hajar tingkah purchase of sport materials for Renjak Sports Club bagi kini lamang hagador Lifesan hajar tingkah nangka purchase of sports materials for Nongkolo Sports Club bagi kini lamang hagador Lifesan hajar tingkah dari kini lamang ngarto mangitip apa mulai kita sibul ki sports club ki balong functional mau ki kini ki balong functional bat ki sim bentang la kalong hapo ka Shillong League ki division ki bapir nadu ka Shillong Premier League ka second division ka first division ba ka third division kepada nangni nako Krishnam Jungi kidan rupat nangni Krishnam Jungi iba shimta haka cricket league kepada nangni perkumtan terter ibe trei kumlu ban yarak
ki kun sana po kan ke snong po putusan ke snong mulai na kata menyerap iki hai ki kam ni lek kai ki bepun cai na kalian jonga ko amli lamang ban ai ke singrap ko menye dan bentah baki mak menyerap lut nei banyak dan bentah baki pintiu ya ke sports hang ni apa mulai na tami poi pa saya ke singrap ke bani ai saman na kawai ke snong mo saman na kawai ke snong apa putusan ke snong mulai lamang nanta ka mo yong rim kat kum ke sing dokam ke joki mo kat kum ke sing dokam ke snong kat kum ke sing tha ke joki lamang kita baro ke snong ya ka mo yong rim lamang arlak sanpo hajar ya ka mo yong rim nanta ya ka mo yong japun lamang saulak sanpo hajar nanta ka jejo lamang arlak tingka nanta nakanata ka snong thlong lamang arlak sanpo hajar nanta nakamenta kusnong mulai nomor lamang saulak sanpo hajar nanta nakamenta kusnong yorhet lamang arlak sanpo hajar tingka nanta nakamenta kusnong mulai nomor lamang saulak tingka nanta nakamenta mulai selai karya lamang arlak sanpo hajar nanta nakamenta kusnong mulai nomor lamang arlak sanpo hajar nanta kasnong mulai moksiar lamang arlak sanpo hajar nanta kasnong mulai puri lamang lailak sanpo hajar tingka nanta kasnong umjur lamang arlak sanpo hajar nanta kasnong modat ki lamang saulak tingka nanta kasnong kentam nasar lamang lailak tingka nanta kasnong mauro lamang lailak tingka nanta kasnong mautero lamang arlak sanpo hajar tingka nanta kasnong umsing lamang arlak sanpo hajar tingka nanta kasnong mautawar lamang saulak tingka nanta kasnong umsa lamang arlak tingka nanta kasnong mongkolo lamang arlak sanpo hajar tingka nanta kasnong mauseknam lamang saulak sanpo hajar tingka nanta kasnong umpro lamang silak sanpo hajar tingka nanta kasnong umrenja lamang arlak tingka bat nanta kasnong maran mukhar lamang arlak tingka tiaba kenlu kelum ya kanika skim lingba ka SRWP la piken ka kapoi arklur sanpo lak tingka ha kasisnen bagi yo plan bat nalo kenipan nalo ka SRWP special rural work program idon so likely kiski kibawan lingba jomo MLA mo kata kalong kawe ketika GTFM mo development of traditional folk music kabalamang arlak sanpo hajar de yakini nakam newsnen lamang kumni providing assistance to TPR School of Music kepada hantai pok mulai nongkwar nakam taban tiap ikiterten tadi ban organize cultural program kum kasi ibet kasi lamang sanpo hajar tingka nangta provide assistance to na ubna mo kani ka kelhun tem nangte na po mulai motowar for purchase of musical instruments lani ban organize cultural programs kasyomaki lamang kador sanpo hajar tingka nangta providing assistance to kimau bersih itu kikelhun berandep ban ruai mene kimau bersih nangte na po mulai motsiar for purchase of musical instrument dari organizing cultural programs kasyomaki lamang sanpo hajar tingka nangta providing assistance to jam mulai pemuri kekeluhan tenrai for purchase of musical instruments dari organize cultural programs kakum kejing ibet kejoki hakador sanpo hajar tingka nangta provide assistance to ba don borlang kriem mana po mulai nonglum huwei na kinong rai nong tem na kaniga dong kathan ga jumi ba baro ni itu bat lamang na kantaban ti ki musical instrument na liban organized cultural program hakador sanpo hajar tingka bat baro kalong arlak sanpo hajar tingka nangta idan sai kawai patka scheme kaniru arlak sanpo hajar tingka bat kani pat kani kata ngom ka IACDP. Kini lu kabidi bab ka arts and culture ka promote na kanta ki namta ka
nam ta ka tiao nam ta ka ruai ka siao tenrai ka ten tenrai ka syak tenrai kadai hapo jong kadai ke skim bakani ru kadai arlak sanpu hajar tingkah bad yakni lamang ban ai ban provide assistance to dalariti kani ru di ka kun hun ruai ka bapau nang ni la ka dong ka than ka jong ka jong pi nang te na po mo lai nang par ban ai nam ta juki bakin thiet ikhtiar tem terput dani ban pelong yakni cultural program balamang sanpu hajar tingkah bakal arpat limba jaga ni skim IACDP bakal kalau provide assistance to Sengkasi Maulai for organizing cultural program ban lari ban purchase of musical instrument lari ban improve ya ka traditional dance ground kajunki lari kalau pungsya kajunki badi kani lamang agador arlak tingkah tenalo kani rupan dan sebagai pak skim bakata dari kabangitet ISYDP bakari ISYDP dari kabangitet kumpata intensive sports and youth development program dia bagi bakani kabenta hakawai kesin ala khot ikiseng sama jong kasnong hapo putusan dok snong mulai parway ala khot sa meeting po office rekam gojona bangala ong iki pet pun stu iki kiran kini skim si bapir kiba wan lima jong amedi la kalong ka SRWP bat kiwai pat kumba pilai i mentan bangala ong iki mo karon kali skim kabedi nak tak kisama kali tik nak kantai kisama kumba ka kerteng jong kali skim gede intensive sports and youth development program mo de hakaji soto ka jong kalong ba kiseng sama kisnong ki bapir mo idon la ka jong ka benta dan kenkiu ya ki para pun sama la kalong limba ka sports la ni ki activities de na manda na khot iki ban ong na kalian jangan le pembet ada isu ka joki bakani ke skim ISYDP kalet bet check sen sama haki apa hai asal ni kisnong juran hapo putusan jong kisnong maulai bakal percaya ki tu sliru namar ong ba terus ka isu baklan bau emeli kemot le shomeli yolut baro tadi ke isu ngomong iya apakah sorkar kamang iki skim sapa baki guidelines terada ki guidelines apakah iki skim But apa ni pada SRWP tadi kan itu skim MLA skim begitu ba ka artlur shiteng kadon ke guidelines pada peni ya ki sang sama itu skim bagi wan na peni ka wei ke bentang apa ke guidelines so ke SRWP ka omba numla limba ke SRWP ba pin ai bakin organize ya kita masa mau la kalau ke sport itu tamasa Hima apa ai ke jingara kru limba ke SRWP Syaki balang ki bakir no nomla aban ai ke jingara pan organize ki sports events kata kadai kas SRWP ka keren sha badai nama kadang on katon kas sorka ka mang na ta ki kun sama limba ISYDP intensive sports and youth development program but non kani kan let bay Syaki seng sama ba ka jingara ke toki tang ba kanun ngom kumju ma kadang kisong na po mulai ki bahe kisong ki beret Dia tu si kisah sama kita akan start berjuang untuk berpihak ya kini ke skim but halo kata ala penbet kami ni ke skim but ala pihak kumni banai di ISYDP mausnen kini kalau mausnen banai ke jenera provide assistance to send sama mulai for organizing sports and youth activities hagador khat prahaja nanta Nakanta kisnong mauyong Jepung khat prahaja. Nanta ka seng sama mulai medot beki khat prahaja. Nanta ka seng sama mulai putmuri khat sanaja. Nanta seng sama mulai motor khat sanaja. Nanta ka seng sama mulai ketan masar khat sanaja. Nanta ka seng sama mulai menglum khat sanaja. Nanta ka seng sama mulai moro khat sanaja. Nanta ka seng sama mulai umtlong khat sanaja nanta seng sama mulai moyomrin khat araja nanta seng sama mulai yornya khat araja nanta seng sama mulai nongpreng khat araja nanta seng sama mulai umjur khat araja nanta seng sama mulai selai karya khat araja nanta seng sama mulai motsiar khat araja nanta seng sama mulai maukenro khat araja
Nanta seng sama mulai masuk enam khat ar haja. Nanta seng sama nong kok low khat ar haja. Nanta seng sama renja khat ar haja. Nanta seng sama sing japung kendai haja. Nanta seng sama madan mokhar kendai haja. Nanta seng sama pro kendai haja. Bat nanta seng sama mulai jejau kendai haja. Para bakin ya kani baru kecing ai sing sama baru kalong lailat tingkah. Di habakin kelum lu begini nagi skim naga SRWP lembat kiwepan mau ISYDP lailat tingkah nang taga DTFM arlak sanpo haja tingkah bat naga IACDP Intensive Arts and Culture Development Program arlak sanpo hajar baru skim lingba jawa MA kalong arklur sanpo pra la bat nakini pan nakini kamut praspa kalet habangi ai kajirap syak tu kilong yeng kiba duk nado basai kiyeng peduk ban prepare ban ai jingarap nang tai tu betrei kikam bela betrei kam misteri kibabu idukan ibarat si jingarap ibarat nak kalian coba SRWP mo kila akan company kenjat ya kedukan kejoki bat ya kata kalau kumba praspa ngut dan praspa ki longyeng lama bat nolo katapan kawasan kadai kajingarap kabagi ai ndri punyo kalau syaki school syaki sports club nang ta bat syaki snong baru apo putusan jong kamulai konsensi hi barboy tegene kadai kaji penbra nagalian kejonga ke MA jompi agar extensi bamta hagabide bat ki skim ki bapier nadu ka SRWP nadu ka ISYDP DTFM IACDP bat la plan pat ba habashit basai hagari ka por ba ini extensi ki bamta bat baru ka skim ka kot saka arklur sanpo pra lak tingka ehot kadon lu sagawi pat mo agni si don kijingkren mo don kijingkren don lei belakran po media kumo ngi mene so kumba kata skim college sakapla jonga pemeli mulai kata skim college sakapla jongi ba aden pemeli jonga nongkrem so kumba ta skim college sakapla jonga peyem jongi ba algot nomrum ba kata kadai kata belum ka discretionary grant mo ka sipola tingkah mo de kadai discretionary grant ngaskuat ka persai ka jompi ni kepor konta haban persai amadon ki bakren badon ru ki bakasang banten stuk bakla yaki yo pada mo badong ba beli kita ki emeli jong ka VVP beli ki buri mo nganaong ngakamao dang marsun sedang ngitang ka discussion grant ru kampat poisu emeli kidon ki weni pat ki balami smart badong ba beli ki emeli jong ka VVP ki buri ya gani ki discussion grant nyong ni buri dengan kuat ban tu ka jong ni por wamta la khot ya ka discretionary grant discretionary grant tiap ban susu ni kekentian discretionary kawan nak ketian discretion kawan ba ka song ka jinsta ka jong UMLE ka ketian discretion ka song ka jinsta jong UMLE kumnu upenokam ya kata ka sipola kamdei ka baidawai kamdei ka baikot kamdei ka bai school mo ngajiong ipata lada kanika discussion dan pada piong kanika baidawai balik ke sarkar kam khot ke skim baidawai ban suku emeli mo pada skim baidawai tengah na dalut tengah lalut dalut skim baikot nganai dalut tengah lalut nei lakot ikam dei kam dei ke skim baidawai kam dei ke skim baikot nei lakot ika discretionary dan balik ke song ha ka jinsta jomeli kumnu umpenakam ya kata mo ngin bang waktu selai kia ni jong voice of the people party ken bang andre min sa ajin habi kani ngin hapan ajin sa sarkar kumnu ngi penokam ya kari ke discretionary grant mo ma bisu bakla na chu ong ni we mo ong kumnu ke sarkar kan bu saya tak skim by the way kumnu ke sarkar kan bu saya skim by school nga pensai ke kadang atau kiwan sana mo
ke sorkar kali ke sorkar ke balik ben ini hakan pet bagi kita ke sorkar ke ai di menteri kam hok ke di menteri kam hok ke sorkar kalau dia lu bagi dia berkot kia di dispensary kita kali hajan kai te ke dispensary ke berendu apa kejelah ke sini ke dan hantai ke dispensary ke dan nangta kiki isi ke dan nangta kasih isi ke dan lalu kita ki government hospital ke dan ke civil hospital ke dan baru kita kata nangta ke kot ke kia ke sorkar ke warak ke skim mau ke bagi kita dak ke MHIS pada kilongin ke beduk mau ke berjenjang nani manu-manu kiba enroll di register di pada MHIS ada pang ada sistem ke sanlak tolong ke jingaran Rehot, haba pangpat dalam ki kendor. Mau kita tidak jimpang bapio ke kobar nyuk 100% dan ke kobar 100% dan ke kobar 100%. Ke sorka ke pembian lah. Tapi try ke sorka ke pembian kata. Kandang dokam nang IC skim by dawai. Ini memang tadang lada kilet dan shin dawai hantai yang buat dispensary ngaji ong di Grimboan. Kilet hantai kilap lagi doktor kimbian. Kilap lagi dawai kabari kanyo mio wan pentip sana gua meli zoki bakari ke kamar ko sana ban penting kana ban make sure ba ki doktor gidam nang ta pade ki dawai gidam kata ari ke kamar ko sana bala ini dia ta ba nginum bakam bay dawai ketika dispensary ko ikan ha ka PC ko ikan ha ka CC ko ikan ha ba ka civil hospital ko ikan ha ba kata ari ko ban aju por balik ka tanchu ka skim ban ai by kot dan dia by school. Kita sorkar kalau ada konkret. Namar boleh kita dulu part school you. Kita dulu school school sorkar, government school. Kita dulu district school, adult school, SSA school. Kalau sorkar kalau play kan nak kita keluar nak kalau ni kalau kam guna. Mau kalau ni kot berapa city school private kibaran. Mereka sorkar kalau pendiam. Bahkan ada way nak produk jom ke government. School apa something na po government boys high secondary school. Dia nalo kata, teng-teng don si beliau agak di school ajuki kia pak school ke beren ngajuang ini pak school ke beren ladam nak pansiu by school sampai 4 mili saya kata. Pasokan ke pendian kakum ke jina ngepi ngari we. Mi pa jina kena lembu ke private school mensua di pak ngah kok ke government school bangali produk jom ke government school. Dan dia mengatakan skim gidan. Ini hapan school skim itu kumno. Ke DG gidan discretionary grant ke bong. Dari ya kata lai harga jinsta joki MLA kumno ki penongkam. Dari ke masuk tabulan. Masuk tabulan di sini ke bangta. Gidan ke MLA ke long MLA Lighton Southern. Gidan yang keren ya ke discretionary grant dak ke VBP. Mensuam sudah betul. Kim jukran ini mungkin. Ya ke discretionary grant. Dengan apa perkembangan kita bahas sosnong mulai kampam ki nongkit kam snong mau lawan sosnong dopi kenapa mulai marsijot ke election let mana snong kok mulai ban ai play pada bahas sosnong bal kersan dengan mana snong let ban ai play kerpang ya kisnong ya koi kisnong hadir nang tapan let bagi kendu ikinong penyak snong lalu ki members of executive committee ki sen sama snong dak kilong kmi pok snong let kita bahas ki bawan. Barhabang ulit satu ngabatay iki, ompet kumu amali ngayotu iki kini di skim di badan hanga, SRWP nangta DTFM ISYDP bakunju ru kutuka IADP CDP. Ngabatay iki bag ngayotu iki ru ba kumlu on country kamiki. Nawa kita ngayotu iki ru bagadan ru ka discretionary grant. Ngada patay ngasoslay itu MLA question yang ini MLA juga VVP. Dengan orang tapi warna kok mau naik, ngaku MLA masih job. Kapisa kapakoi skim 4 section. Dengan pensai ki pada, mau kini di skim. Ada patai what di discretionary grant mau kita ki nang penyak senang kita ni saki. Ada keren ada pensai ya ki. Masih job. Begini di kebhak baka sorkar kamang bertumbuh untuk terikannya kakak ke guidelines. Mengenak penyakit nak guidelines baka sorkar kelabu. Bakan terikan katkum ki guidelines baka sorkar kala betah. Dengan sekuat orang persyai amatun di bawah patai setar. Hari saya cepat bak nanti konsensi di dalam man tuli yiki. Lakata pusnan di penokam bulu.
ya kita diskusikan. Ai ke kan tapi what kuslai, what takli tapi. MLA itu voice of the people party. Ingatkan dia kamram. Merupai bang atau sudah mulai bagi kisah di konsensi di pada waspan. Bapak pimlang akan supendit dan tamin ban batai ya ke bangsamnya. Jadi ni kum ki MLA itu voice of the people party. Habashai klaim dalek tu. Klaim dalam gerung-gerung apa cik perkat di orang yang lebih simen. Habashai yang tentere ya keskin kumba kadai banlong. Tetapi ni kiketian. Nah kalian bersama. Penbenangan ini pun barang jauh rupan. Bahawa minum lah akan samut. Itu iskin. Baru ajan poi praspak tam. Hidon. Dan minum lah. Andai hidon tu ki prosedur sepan. Hadian melamang hidon ki prosedur kita yang hapan pendat. Mungkin ki prosedur yang hapan pendat. Yang kata ngin sabatai. Yaki beneficiaries baru kumloban. Le ya kata. Andai nam tak ada kapur kum idam. Kum kadak. Man pelat. Pajba ya keskin. Nah kalian bisa ngelajib tak tu di skill ban pelat nak SRWP ru atau ni ban kunjung nak kini live di pakai skill ban pelat kini ke por ke pemerintah di hang ni por pemerintah ngasu ban khot yai ni kong yai MP bi jungi Dr. Ricky A.J. Sington menerap mengenai skem ki official apa blog mo yang ready kerpat di Dr. Ricky A.J. Sington penyerap tanah ya kini work order saya kini habis kini mereka DTFM Development of Traditional Folk Music kabar Arlak Sanpo Hajar yang kerpat di peringkong lalaki adon hangi Katipya School of Music Inong ikai hapo kena Tipya School of Music mulai nampak lalaki don kepat iki antai ngan pemrah mau kinawan lupa suya kan sup Tipya School of Music nanta na ubnai mulai motor nanta kimau bersiu mulai motsiar nanta jam mulai pemuri wan lupa semat nanta bat iba don borlang krian kepat makin yawan senis pan kedua jopi Sobawan sedikit. Yang keempat jaga Tipyar School of Music. Iwe nang inong kay nagari Tipyar School of Music kepada napo mulai napo. Nang tapat Now benai mulai motor. Marcos, yang sini masuk pakai. Now benai. Yang kerpat dia berkinwan lupa semat. Di bawah pembenahan ini. Now benai mulai motor. Kenhun ruai. Kalah sini. Nang tapade kimau bersih. Nang kepat nyawan lang ni piada kambun ni. Oh, now benai mulai motsiar. Lalu tanah ke luar ni dengan ayam sesuai luar. Nang ta jam. Napo mulai pemuri dari kenhun ruai. Surten rai. Napo mulai pemuri. Yang keempat iba don bor lang kriam. Hani por mentapat yang keempat di Vice President juga di Dr. Kara Shen menyerap samang habis ketika ISCDP. Yang ini lamang ya kekenhun ruai nak mulai nakar dalariti. Waktu juru lamang lembak dari skim nak mentaka sengkasi mulai. Gidon nak kerpat di Bantuan Syahmat beringkong dalariti. Kunhun ruai surten rai napo mulai nangkwar
ban Sengkasi Maulai, Sengkasi Maulai. Dalariji napo Maulai Nongkwar. Nang ga Sengkasi Maulai. Dikulis buat sir. Minta Pak, nah kerpat di Pak Adelbert Nongrum, Emily Jongkadot, Shalom, menyerahkan pesanan hari kita ke ISYDP. Tapi kerpat iki Presiden dan Sekretari Joki Seng sama Shalom Bokir Puput Urusan Joka Shalom Maulai, Teraki Don Hani, dan iki Representative Joki. Saya ingin bahas lagi wan lupa saya sekemat nama kadang musim yang kapur, no? Di Presiden Sekretari lain itu di Representative di banding kemat, di Seng sama bapir, orang musim ya kenika, order nama ini berkenika ISYDP. Kebaningkum nakot ya Seng sama mulai nongkuat, Seng sama mulai nongkuat. Next, kinanggang mo. Mauyong Jetung. Seng sama Mauyong Jetung. Nanta seng sama mulai modat buki. Seng sama mulai Putmuri. Seng sama mulai Motowar. Kinangwan semat. Kapan angkot. Maulai Nongkwar. Radon ki representative. Maulai Nongkwar. Toh. Nangta ka Maulai Medot Beki. Maulai Putmuri. Nangta pada Maulai Motowar. Halang sini. Mulai Putmuri, mulai Kinten Mesar, mulai Nonglum, nangta mulai Mauro, mulai Umtlong, mulai Moyong Rim, mulai Yoringhet, mulai Nangpleng, nangta mulai Umjir, nangta mulai Nangpleng, mulai Umjir, mulai Slegeria, mulai Motsiar, mulai Maukenro, Moro. Motsiar. Mulai Maukenro, nangta mulai Mausek 6, Nongkok Lo, Seng Samla Nongkok Lo,
nanta Sing Jepung Sing Renja sing sama Renja nanta Madan Mokhar nanta Pro sing sama Pro nanta sing sama Jejo Yorunhet Jejo Yorunhet mulai diplom Kulisibun mentapat empoi jaga mentapat nagkerpat i Presiden Lembak Jui Pak Aden Lok Simon may rapat pensam kato ni nagigi naga SRWP mo ini Pak kerpat ya kinong kai lali kinong punya ya ke school Umsa Maujrong SSA UP School insub aban lan shikmat Umsa Maujrong SSA UP School dan sekali lupa no pertemuan shikmat nanta ka Christ Church Morning School nanta ka Maulai Christian Night Secondary School kinwan lupa shikmat nanta ka B Academy School kin subha banwan shikmat nanta ka Maulai Sports Club nanta ka Motor Sports Club nanta ka Nongpreng Cricket Club nanta ka Kashlem School of Martial Arts nanta ka Young Talent Badminton Club nanta ka Green Heart Boxing Club nanta ka Renja Sports Club nanta ka Nongkok Low Sports Club bat nakalian jong kirang Pak Snong nang tina po Maulai Jejo nakalian kinong penyat Snong Maulai Jejo dengan kot ningkong kerpat ibaden menyerap ai kini wa order kata kalong yaksa ki nong penyat ini principal jongka Umsa Maujrong SSA Opo Primary School popular ni nanta ka Christ Church Morning School nanta ka Maulai Christian Night Evening School nanta ka B Academy School Lajo B Academy School Lajo the Maulai Sports Club the Motor Sports Club
ada kan Nongkreng Cricket Club. Ini kita nak Shillong League. Ditangani klub ini nak mulai. Antara Kasian School of Martial Arts. The Young Talent Badminton Club. Young Talent Badminton Club. Baknya ada mana? First certificate ni. Nah, on our foot certificate ni. Yang tak kenal Polo Sports Club. Nada kapakat dulu, kapangin pelat. Ini nada SRWP, kawak order kedai, kami ini bakal kitchen renovation, upgradation of public water connection, apa Jajo, senang Jajo. Ini punya senang Jajo, mulai Jajo. Yang tadi. Dilakukan saya bentar ke bakut dan kalian berjumpa kami di kecil benar bat bansan ru kat ini pembangun tim ini mana bansan ru tibun pala dari kalian jadi kam tamu di individual beneficiary semua tibun kemudian ini pas hot ladon hakatuk pemangi dan tibun apa itu nggak awan dari ladon hakatuk dari dan segi pas bangi haban follow sebagai itu lembah jongka nangin aku office jom kami di kulit sibun nak kalian jangan IT 4 hari ini nok peniat yang mereka dengan iba edi kulit sibun ya amri bermuram canggih bala penbena dari belasam ru ya gitu ki wakada ki kanto kat ni teli ki balala ya ban ai kini ke por ke bang tahoy si dan prinsip lawan dan rei empat sunyo yo wakada kumala batai MLE senai nang samban pipoi shipi baro kibri hok yang ban yo kemudian sibun nak kita jompi ba Bryce Awel marunyang ya ke jitri sitam jompi ya ke jing IT met ban mesin jompi nagam tak konstituensi hi baro kawai ya kawan penbet penbiang wat ha jing yo internet henry lay tristam nagam tak penbet penbiang ho nyumla pendap season ai henry kuma pilakren na we islam na we kapor shawi kapor nyes kam ba ko ga sni baro kita ki bedai hok ban yo yin sayo ya ki ba nagam taki kam kapor ko menta yin yo pan sien pan na kan ni kenhun ko lai ki roi mene un jeng ba h marbanyang dan sabhaban wan chakmat bang ai biang sai sien pan ya ki roi ko jongki स्वभाव kendiat na kalian ke jonga nagam ta kitu ki belayo ya ko work order kini
ki ba pihak ban penbiang mo naskwa ban pentip pihak ban sim son sim nang aru itu sports club na ki ini di checklist ba pihak ban penbiang ka baningkong kolong ba pihak ban penbiang ka application sya address sya BDO na kamta ka first installment na ta ka baar pat ka pihak ban ai ka we ka resolution dan ka authorization letter nang ta ka NOC for construction works only la dari ki construction work nang ta ki personal details kum ka ID proof na kam ta ikitu ki authorized person nang ta ka bank details ka bank account of authorized person la ka organization nang ta contact number jong kitu ki authorized person but katu ka original work order ka bapi yo menta kita ki checklist ki bapi dokamban penbiang te na kata di nam ta ka first installment na kam ta ka second installment phap ai biang ka application sha BDO for final installment nang ta utilization certificate completion certificate for construction works only nang ta kidur photos cash memo but original work order kita ki junukam te ngasupen bana kanang ba pintip but pinongkam sawan ban sim ke checklist karan ni bat ngi kemudian kini gawe ke jing pendapat ho yo pisulingo nomor habidi bagi individual schemes ho nga khamsam nomor ba ki bun plat inomla banle then re ka jingwan ka jong pi bar ka jing petip ka jongi na kaliang ka jongi na kamta ke bayo ki individual beneficiaries na du ki yang beduk ban marmot ba ka jingrap nam ta ki ba tre mo babu kidukan baret ki ba ki nong rep ni nong tre mystery katu kai ka pinne kalong ba pinse kendu apo ki unit ki jongi haman la ki snong ki badon nang ta kin sabatai pi mangila a ki instruction kai ka pide benle ki dia baro ki bade benle ngin seperbiang nam ta jong pi individually ngin seperbiang na kaliang jongka circle mo ngin seperbiang na kapta jong pi te wanum kuslai se contact apo ki president jongi apo ki unit kin seperbiang mapi ya ki jong kam baro kublish bun Tinggi cek sungguh yai. Emeli beram-beram jadi. Kita agi jengerap ibabuan magi kini kena maulai. Kelam dah bu teng mak kelam dah pensak ni. Sungguh pengibu mentah kajing duai nam ta jung ik kelam tang lak siu pentre nam ta kan diga dong jengi. Tiga di jing duai ke bangin duai mentah kedai bu teng. Kalong kabama lau he ni huria kenton beli mekin nang yai da ladangi penmelien ban yai a berat ning kong barok ni kwa kasyong hala kajong kajing mot ulu munang nang yai tei ladaya kapor ni pensat ai tuan puteng tolong smano tu yang menpinen yaki kamram hakapor tu yang wat puteng wadong puteng tolong smano
yeng tolong smarno tu yeng ban pendar yaki kamram hakapo tu yeng wan buteng wadong buteng tolong smarno. Boleh Shibun. Kau boleh Shibun, ya iba edge banyang rekat bagi kenhun, iba ai tu ga jingruai bersama tenan, bad kaba kersi ru ingi tuat boteng hakikam kijing tray, kijing puli, ki baro ki bangi ngile. Te hakene kapor, ni kerpa di baro ki bawan cakne kijing lang. Sobha wat pat yale, nagaliang jongi lapan kre ru ya kini kisha ki bangi nyo banyadi. Te kumta la kerpa di baro wat pat yami ngidia ri slap syah hani po jong ni ka jaka kini ka berenda ke badan. Te nagaliang joki volunteer kinyo ya ban penbiang ban sam ya kisha pi baro ki bawan syah kini ka program kini ka por ka pemerintah. Te ngila poi syah ka benta ka bakhadu ya ka bangin yo ban penwai no ya kini ka program ke jongi. Te nagaliang jongi ngi ai kublei nadu MP ban